Hello, so bite ho na ban chan chebe ken bol ken na he. Tuni ni khun jong hin topic por mo ta khar an sai ke do hitin. Ki chi bottle feeding ki chu bottle la chapang noi tui kichepsah aphat lo dan pa hi an sai yo hitin. Chikit le hi chi nu noi chep ki chu chi breastfeeding apoi mo dan pa jong hi sai du hi in. Ade in chi topic hi new mothers ti chu nu tha ho chu le tua cha sen nei jing lai nu te ho a hi lo le nu hung hi dinga ki gong ho amon ingai pi te di wa chu i dei sau khat chu a hi in hi chi bottle feeding ti dan chu bottle la noi tui ki chep sa a phat lo na he tam pi a om men hi ho la chu khat chu i pi hap ya hi le hi chi infection i ti pau hi a hi no men bottle feed in hin chapang in hi che e kho diarrhea kiti gastritis kiti a hi lo le respiratory infection ti chu bo se kiti ho a hi lo a hele ti chi kol lo kiti ho hi anei no min chule anu noi bo se chep hi chi chapang ho sang hi chi bottle feed chapang ho hin pa i se yo na no ho chu vel thun vel lizian in anei nom zo zirin a he bottle feed aphat launa ani na chu hi dental caries iti ho a halung ina ne iti ho ko ai no men a he ade a chapang imot ko na bottle feed a ke bol a he hi chi hanat kiti ho halung ne kiti ho hi anei nom di sanin a he chule athum na chu hi chi milk aspiration choking kiti ho ti dan chu noi thol kiti ho ko hi no men bottle feed ji in hin chapang in noi athol no men chu ji in chun bo se avei no men chule hi chi pneumonia iti ho jong hi avei no di sa in a he chikit le bottle feed ji in hin oval feeding a om no men oval feeding ji in chapang in lo kiti ho nei no men chule hi chi obesity iti thao kiti ho jong hi anei nom di sa kin a he bottle feed aphat launa anga na chu hi chi allergy iti ho ko hi na he ibola allergy thei ham itia hi le bottle feed na akipi chu anu noi tu hi po ina tamzo in hi chi bong noi iti ho ko hi in bong noi kiti hi bong nowa dinga ha kisi ma hi in mi him cha nau sen kiti ho dinga hi po in hi chi a chu hi chi bong noi hi a hin chep ji ti ngowa hi le ata asa akichi dia thei po in hi chen chu allergy ti chu cow milk protein allergy ki ho anei no min a he ago na chu hi chi bottle feed ji in chapang hi chi akhalang chule akam alei adi a ha ho hi hoi ta in develop a hi po in hi chen chu amai alim amel so a hoi thei po in adi in hi chi dental problem haboi na ki ti ho hi anei no min a he tidan chu aha hi ki a hi wanga ki to lo ki pathum ti ho om no mi hi chi bottle fit ji hin chule asagi nan chun hi chi bottle fit ji hin chapang in anu noi tui a che ma aphat chom pe din thil tam pi ma chu am thei tapon a he akhat na chu hi chi infection ki ti hi a hi no mi na he aje chu hi chi anu noi tui a he chapang ape na pat thagop chana angai cha ata asa khan na ni ta ta chule ata asa na hit ima ho zo sia akiben do theina hi immunity ki ho zo hi anu noi tu ya hi hung za wa he ta hin la anu noi tu chep lo hi chi bottle feed bong noi ima akipi a he la chun twa e sei ho chu sapang in aphat chom pi ta lo ding a hi in hi jin chun infection ki ti hi a om nom de sa nin chikit le chapang anu noi tu ya ki ba hi a chingjep te yin ti chu idan chu hi chi a IQ hi a hoi jap te jin chikil anu noi pia hong ki ba jin chun anu to aki ka thana bonding ki lung sit na hi chi emotional bonding ki ho long hi uma hi in chukit le hi chi nu noi tu ki chep sa ki hi economical ta kha chu a hi in bottle fit na bola bottle la hi chi bo noi izat na hal de hum tu izat na hal de hum na tia bottle fit ji a infection thai a hi lo wa hele tui chen lo da ban ja long infection ba thai hi chi bottle feeding ki yan chu bottle la no tui chen sa a phan lo na he tam ti ong ni bottle feeding chapang in anu noi ti a che ma a phat chom ti chu tam ti ma